Ibizo lesibongo. Ibizo Nomvula Mnguni, Member of Parliament khonapha koBulawayo. Ngiphinde ngibe political liaison officer we-MDCT. In that committee, which includes 3 parties, ZANU-PF, MTC, Welshman, the MDCT, we have agreed ukuthi IPVR kayingezelelwe nge6 weeks. Phase 1 to phase 2 were specifically not very good. So we hope ukuthi khathesi with the experience that we have kuzaba ngcono abantu abaningi bazaregister, especially youth. Proof of residence here ile problem, kodwa khathesi mbona ngani sesizayinqabela ngoba ama-affidavits esilayo. All MPs and councillors are now commissioners of oath, and I think we will do something about it. Lithini ngabasakhulayo abayibo abanengi ukudlula abantu abadala njalo abayibo abangayenelisa ukubhalisa ukuvota? Sithi thina sibona ngani asizange sibalande kakhulu. Khathesi kumele ukuthi sisamelele ukuthi baqalise futhi kakutsha, siqalise kubalanda sibabona ukuthi kungaphi lapha esibathola khona kakhulu, especially now that izikolo zivaliwe. Mbona ngani i-door to door izakwenza kuhle ngoba basezindlini khathesi, especially phakathi kweviki. Ngama weekend i-youth iyangena edorobheni singabakhutha, kodwa phakathi kweviki Monday to Friday singenza i-door to door, sizabafica ezindlini zabazali babo. Ngimele umsakazo we Studio 7 woBulawayo, ngingu Annastasiah Ndlovu.